Hello mga kagtang, sumaw na tong view diri sa atong bukiran or sa atong dream house. So nakasuroy na pud ko diri balik. Pila ka last ko ning ari Sunday. And then karon Tuesday. Tuesday na karon kay naigi pamati sa lawas nya dapat kayo kung ulo. So mao tong karon pa ko dinhi nakaari mga kagtang nya udto pag yun init kayo kay ang usa magsige man lagi na siya og lipod og isda. So di kahapon dili na ko diri makaari. So akong mga utanon adto na lang sa kalsada. Ang akong mga utanon, mga tanom dire sa among garden nasiot na siya kay kuan man dili na bitaw ko ganahan mo nga risukod tong nahitabo dire nga something wrong sa ilang pamilya. Wala na jud ko ganahi pag guna-guna, wala na ko ganahi kanang basta wala na ko ganahi magtanom. Nawadan bitaw ko gana kasi naka-experience nga na bitaw nga dasig kay kauna nga pagtanom yana niya dayon na discourage ka kay labi na inon dili inyong yuta na ano ba tang mga ingana nga mga punto bitaw nga iguro man unta kaning tanom and then sa papamilya nimo na nga kanang mag-anak na nimo ba. Karon siguro last harvest na lang namo sa mais. And then wala na. Dili na jud ko ganahan kuan pa. So ang among priority na lang is kining balay nga diri amo ni siyang limpyuhan kay siguro dili pa man gud ni matrabaho dahil di pa man ni matrabaho siya kanang mga buwan na or next month. Siguro by October na po ni siya matrabaho and then mag 1 year na bitaw ni siya. Mag 1 year na ni siya mga kaagtang niya. Wala pa gid nahuman. Saon taman nga ang ato mang budget bitaw may atong gi kuan nga giagad nga budget. So karon wala pa jud ika-budget. So beam na lang mga kaagtang mag beam and then maaptan na kapag nanay beam. So ready na ta magpa proceed na punta sa atong pag-atop and then okay na maapta na nga ni siya mga kaagtang magkuan na magpatao na dayon mi og kuryente nya kay sa pagkakaron wala pa man lagi tay budget kay kana bitong dungan-dungan niya lisod kay ang panahon karon lisod gyud siya makaingon jud ko nga lahi siya sa una nga nagsugod ba bitaw mig kuan ning balay kay every 2 months matrabaho gid ang balay and then karon bitaw mga kaagtang naglisod gud lisod kay mga kaagtang as in usa po ni nga na-stress ko aning among paghimog balay kay daghan kaayo tanay natagak nga lubi. Ang paghimo og balay dili gud lalim labi na og wa kay kwarta wa kay income. So lisod kaayo mga kaagtang. Pero maning kamot mi nga mahuman kay gusto na po na makabalhin. Kay kana bitong ngani karon sa makaron nga perting initan dito sa among gipuy-an is grabe gyud kay init kay may ra bitog space unya wala gyud ngani nga sama ni nga pwede ka mahangin-hanginan wala jud sa mga kaagtang and then banha og ganahan kag peaceful mind dili gyud nimo makuha dito kundi grabe gyud ang imong maagian dito dili ka ganahan gusto kag kanang may peaceful bitaw nang way magsaba-saba dili mahitabo kay ang balay didto ang among gipuy-an ang among balay nga gamay sikit-sikit siya kanang tapad-tapad ang mga balay didto so dili gid ka makaingon nga mag peaceful mind imong
kinabuhi didto kay siyempre na kay mga silingan magbana nga na nya naglabad imong ulo. Maka-stress gyud. Daghan kay kong stress nga sa kong kaugalingon. Stress sa balay, stress sa bayronon sa mga bata, sa tuition, yan sa eskwelahan, then stress pagid ka sa palibot. Nga na bitaw, ambot na lang gyud kung unsaon nimo pagpangitag pamaagi no, unsaon nimo pagpangitag idea nga ma-relax imong mind. So ang ako lang is moari gyud kog bod. Manhi ko dinhi. Then mo lang makaanhi ko dinhi makayaw-yaw. Makayaw-yaw ko mga kaagtang ug maka-relax gyud ko. Dili na nako hunahunahon ng mga kuanoy, bahala sila. So ang ako na lang is kanang mahumanan ni. Bahala nagmingaw diri, mingaw mo gid diri mga kaagtang, wa man kay silingan, lagyo may mong silingan diri. Nya kinsa ba ibang wara-wara diri nga kamuraman nya kamera diri nya kanang ay silingan wala magpatugtog kung gusto ko magpa-music magpa-music ko diri way mo halo way mo kanang mudungan bitaw. So kung Christian song imong ipa-music, Christian song lang jud imong madungog diri niya didto kung magpa-music ka didto mga kagtang ang imong madungog is na Christian song na poy kana bitang worldly worldly song. Mana mga kagtang nang wala jud katahimikan imong ginabuhi. So mao to mga kagtang ako rang gi-share ang akong experience sa akong kinabuhi karong mga kanang lisod ang panahon karon kaysa sa una. So mao to mga kagtang ang atong update latest karong adlaw kay nakalaag na pud ta diri. Nya ako i-share na ninyo. So magsige lang gid ko vlog dinhi mga kagtang. Ayaw sa bubui kay mamatay na. Nay kay kainit pa. Uy, unsa gibubuan nimo nagtukag dili na mamatay. Yan mo buwag tanom. So, mo to for today's video. Bye-bye. Salamat sa inyong pagtanaw.